Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Idi si Malog dagiti taga kabakiran. Tampok itangal daw iti pannakigasangga sa timortal a hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipugpug! Ay, mga numakaipot ako dito kumkumpot ka tabla. Ay, bakal ako ma. Dapat makita ka tok-tok di balay. Mawanan. Ay, makapadong aw tinagpanagan. Dagiti, agin dagditoy. Nalmasan dagiti babalay. Ay, imbagtadan samot nakalasat. Ngam kaduan na tinayanod. Katsyak, may ramraman ako na may anod. Ay, kanibusanak nga tanda ito'y. Ay, nalasatak dagiti bomba. Kanyon, nagsasalo pa nga bala ti paltog. Hindi may kadwago bati sa nga lobongan. Hangam da ito'y. Dahito'y santisan ko ang malasatan. May anod akon. Ay, agyaman ak. Si bibiyagak sapay matlaang. Handa ako ni titaw. Imbag ta nakasakayak iti dahito'y. Anya gayam dahito'y nakasakayak. Ita'y pulasit na tidaloyon. Ay, pating! Ay, Prinsipe Agilos! Arayatan nak! Kulas! Ayan mo na yapok! Arayatan nak! Ay! Nagkasang kinapagtandag iti tao, hapong bubot. Huwag, may ramraman ako kadagiti taga dito'y. Anak nga no, anibosanak matan. Umay ka hapong. Mapantay iti ayan dagiti nagbakwit at ang tao. Matipagbakwit ak matan Buwan hapong. Kabayatan ti panakitinulong ko kadagiti ang sapsapol kadagiti mapukpukaw a biktima tinayos. Makipagyan kabaylaang itineranta ang nagbakwitan dagiti nalayos. Anya na nagkas... Ay! Saka ti tao na tagdaw-dawa daw di ta kapitakan. Kaya po Diyos, kasi pa'y nagitinalmas. Dito'y ka lang, apong bubod. Kita at day tao. Kanyan, nagkasang tinapasamak iti daytoy a lugar. Kasamupay, ang makasubli dagitoy at tao iti sigo na kasasaad da. Ay, sos basang. Awan mat balon ko amakan. Ay, mabisin kami. Mabisin tayo. Mabisin tayo amin kabsat. Ngamawan makan. Naimbag, agasat ka na kayo amin nga na dito'y pagbakwitan. At na naimbag adamag. At naimbag adamag ka no. Ay, amangan mo dawaras. At na sumangpat asaranay, manipod iti gobyerno. Tangan, kakabsat! Adda ka no saranay. Nagsaya hanggang mabisin kami una yun ni Tinay kadwa kabalasita. Matayak siguron. Mabisin ako na yan. Ay, yuray mo labasitan. Day tabisin mo basang. Adda ka no sumangpot nga giwaras iti makan. Alapong, itaon adag iti narbababalay. Awan ti uray may samak ita limpyo. Narba amin na balay ti daytoy apurok. Kan nayanod mo ti kagawaan ti daduma. Sigurado. Amin nga likaman da. Nayanod mo tan. Ha? Ado ti sunggoy jay. Bonggoy ti sunggo wano bakas ti sumungad. Si Malugan dagiti amin ang nabiyag iti kabakiran apong.
Na isursurot dan anayanod kadagiti na iregaya daga. Ay, nagadoda. Ha, saan lagaya masunggot ti sumungad? Nagdodo mga ayop. Urayin ta ida dito'y apong. Ay, ang mga mabisin dagita. Delikado. Agsagana ka apong. Ay wunta dagita anabiyag. Tapno saan dangagdangran. Ay, sosay. Di kaya gino nangagpaw ba kanyak, Ay, kulas, apo! Akayan day tasunggo. Akim mayat ka titibokot. Malamlamin nga min apong. Marik na anabara ti bagim. Aglinglingat ka. Iso nga upang pailaan. Anya! Ay, day tagoy oyas. Umasidakan ka niya. Ay, Umaymot di tayan mo ay, apong. saan? Di ka kumarabas kanyak. Ay, Kaasyam ida apong. Bayam akarabasan da ka. Saan dangagdangran, gaputa mo dangagpapada tayo a biktima ti layos, ken bagyo. ay, nagplastaran iti abagak ti salbaga banyas. Ay, At dapay may nga umapal apong. ne, wiraday tan kulas. Wiranday ta biklat. Ay, Di nakan day ta. Huli-pulan na kalaan. ay, saan? Ay, anawam! Ay, Saan nakangan apong? Amalakay. Amumia mabisin kamay. Umay ka. Tagalunos ka iti tinuno a karne. ay, imbagman kakabsat. Agpulpulpog kayo iti karne. Wana. Nagaduti na tunon. Bagi mon day tamay sa atudok. Ha? Ayan yan. Yeah! Nagbanglon ti malangab ko. Oh. Alamon day ta sa nga tudok ama. Agalunos ka na. Tawan matin na poy. Kapoy ama. At ni Daytan. Imas. Ay, anya day ta pinartiyo ngay. Meow. Ay, Musang day ta ama. Musang. Naimas ti karnina. Grupo ti lalaki tinanglikmot iti agas aso. At datamtam alinikmot da. Ket kaslad da pagbibinggawan da. Mapanak iti ayan da. Uray awan sa ranay ang mabingay tayon. Ado matilibre ang mapulutan, kakatwa! Ado kano ti libre ang mapulutan? ulas, apaw! Apong? Adda kayo tita? Yak kayat! Pa! Yak kayat ti agalunos ng pinilit dak. Anya ngay tel alunusan da apong? Ay, pinulpogan na musang. Anya? Ado ti pinulpogan da. No kayat mo ramanamon. Madiday tangar aramidan da apong. Madi? Ado ti pagbiyaga! Basta ganop tayo, kakatwa! Basta sana napili tao agbyag. Talaga! Tiuray man agbagyo manana! Madem, tikas tangay magbagayo, beryong. Ah, Ado, ti agregrigatan, gapoy tinaglabas sa kalamidad. wan ata na artida launay! Ado mo ti mabalin a pagbiag, no saan daan napili? Kasta ti ibagayo tawanan ti pilyan nyo akanon. Ayawan, no urayan tayo latta ti manabto ga sa ranay. Manipod ka dagiti saan anaimot at at tao. Awanan na! Matay tayo amin ng itibisin! Ha! Ado ti tulong kung kunada? Ngam, ayan ngay dagita atulong. Ha! Iso nga, ganok tayo kiti! Kunada, maiparit nga ano panyo dagiti atap anabiyag. Tamakatulong dagita iti nakaparswaan. Adula amin dayta! Ha! Sige man! No adda umay ditoy akong di parit iti panagan anup mi kadagiti mabalin apulpogan? Agbabawin to lang ah! Ha! Ang mga no iso pa iti pulpogan me! Beryong! No diyo kaya ti agsida kadagiti pulpogan mi amusang. Mutit kas kada sunggo.
Di kay lagsasahod! Agranagsak dagiti saramolyo. Un nga rod apong. Nakarit da pa yan. Nang bukal da iti grupo da amanganop. Kadagiti atap anabiyag nga agwara-wara dito'y patan. Rumbang ama isubli iti kabakiran dagijay apong. Kasta, timbaga tinakasarsaritak nga autoridad. At damot karbangan dagijay nga agbyag. Gaputan nalasatan damot ti kalamidad. Kasmet ka dagiti tao Magpaisugay ka. Ang mawanan. Ibusen idan dagiti managalonos iti karne. Apon, adda aramidan ta. Anya day ta. Tulungan ta dagiti atap anabiyag. Tapno makasublidan iti bantay ang naggapwanda. Tulungan da kayo ang makasubli iti naggapwan nyo, gagayem. Ket, tapno na daras ti pan nakasubli yung kadagiti apon nyo. Imdengan nyo dagiti bagak. Adamadlaw ko kulas. Anya day tapong. Pasig samay. Dagiti saanen akay kayat ti tao dagiti nabati. Dagiti launay tumatayab. Anya? Kadwan na matan dagiti saksakulap. Sako. Ulaaw kan babase ta tumatayab ti makikita. Awanin dagiti alimukan. Aboyo kan pagaw. Ala? Ang mga no pinulpugan dan apong. Lakit di Kun uray dagiti atap ngayon. Kadwan na asong gulangan ti makikita. Nga paiso? Dagiti matlasonggon ti agkukuyog nga agpagnapagna di ta kalsada. Awanan dagiti kabarkada da amutit. Kas kada alingo. Uray dagiti musang. Awanan. Pinulpugan dangatan apong. Isu asakpay ang mairaman ang mapulpugan amin. Ultimo dagiti sunggong. Yabog tayo idan. Ijay bantay. Kaberyong! At na kontrabida! Asino? Nagiyaga po ala kay bubot kin kulas! Ha! Unak tumot anakarit dagijay. Kontrabida na gijay. Sa pa'y makapasurunday di akulas. Ano? Kunamlan asino asiga. Away nga rod! Kunti pasgar jay buhok na. Agad dandan nila sikag na gijay. Tanay, nagbangsit. Sinikam ko maakas labunugon naglastog. Bayam kaberyong! Agin nalabas akto iti ayanda. Pagduak to sikag na ipasgar na. Agam, sarno na kakaberyong. Abangan mo't na lumaban da. Kapada tayo mat anabiyag ida kakabsat. Naikanda iti gundaway ang nakalasat iti didigra. Iso abay an tayo mat ida. Pagsublyan tayo ida iti naggapwanda. Adumat ti saranay apagbiag ti tao ana isang pet. Dayjay langan ti anusan tayo kakabsat. Saan tayo nga iraman nga ano pen? Hoy! Gan pulpo. Sumakaw ka! Tiboko! Ibatam tiboko! Nako! Sana masagkatoy buhok mo Kaberyong! Anay! Sa karanta to'y pasgar buhok na! Alipugpog! Ano po po? Oh, apay anak kamutalang kamutan Anton. Agsaw kamutan na. Ano't napasamakan ka? Nalipugpog ka no kung nadagiti nakakita. Naalipogpog. Dayta ti maganab na. Narawot launa iti karne. Leksyon nan dayta napasamakan ko ana. Danyo! Nagmutalang iti kinarawot to. Rawot na rin. Ay, kakabsat! Samak ditan. Adan dagiti otoridad! Mabubod. Anya tinapasamak kini Anton na pumupulutan. Ay, damagan nyo kankwana No di na ibaga. Awan mabalin ko. Kakabsat, nakamutaling lang tan. At lang dagiti otoridad. Kakuyog na dagiti masaknan kadagiti atap nga ayok. Analayos aging ga dito'y patan. Sige, dito sa daton. Eskar ditan. May sublidan iti kabakiran.
Masapol ang maisublidan iti lugar. Anak kay karyan damot nga agbyag. Ito na ito. Udno tikino na ni Prinsipe Agilos, kakabsat. Ha? Prinsipe Agilos? Prinsipe ka no dayta? Ay, burin ka man, sika, barito. Apay, prinsipe ti awag kun ka na ti olakay. Kunyarod. Ah, Ha? Ay, di mo dildilawan. Apa ya prinsipe? Prinsipe ti awag kukon kwa na. Prinsipe ka Ngum talaga? sana prinsipe ni Agilos. Apa nga? Pumanaw tan ditoy, Prinsipe prinsipe. ka de. Di ka madanagan apong. Awan to ti malagip dagiti makang iti awag mo kanyak Udo a ka diya, prinsipe prinsipe ka. Agilos. Malipatan dan tumutla ang ti may papankanyak. Iti lang a prinsipe. Ay, Gaputad dada iti babaen ti bilag dagiti matak. prinsipe ka de. Alam ka kadwa? Ha? Aglisi kayon. Kat sumunga den dagiti atap nga ayok. Amay tulod iji kabakiran. Kita nyo! Mayat sa panagkukuyo dagiti ayaw pa sumungad! Ay, mas daw dagiti tao. Nagmayat ti urnos dagiti agkukuyog a nagguduma. Akita ti ayop. Agtulnog da. Agtungpal da itibilin ko kadakwada. Ditan gagayem, tinagibusan ti tampok a serye itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti materiksyon, Kirby Rillera. Musika, Jun Rebutazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Alipong